helnia rin hleten ukrul district a mi pathum an tha chungchanga NSCNIM chuan Manipura naga biala meitele kuki zo nam inkara boina chwa ka wanga namle nam thisen in chwalo turti thu chwa an siam NSCNIM chuan thu chwa siamin thawai kuki khobula sipijang khwa a in than thleng chu nasatakin andem thu an soya KYKL kangle yawul kanna luple MNRF Manipur Naga Revolution Front sipaite in zom khoma tha anni thu ansoi he thil thleng hi naga lim thunai na huam chunga thleng ni in ansoya he tiang thil thleng hi thil diklo tak ani thu ansoi bok kan unaw martar ta te za na chibai kan buka thamuang taka an khwa an veng chu heng miswal te hian an zuka pop pop mai ni in soi ani a tin an chet du dan hi arong hle a ruang po an ngai sa hial ani ti soi a ombok NSCNIM chuan MNRF hi Manipur Valley based organization sponsorship nwaya ani awangin Manipur naga tilam tang anilo ti an soibok tunai zofa tile meitei buaina hi an district ukrul district a thlenglo se an du thu an soibok zofa ti pathum an tha awang hian nimina tangkhan me chezatam takin nor an hwai hota norhoi hotte hian kuki biala Assam Rifles dalu an phuta State Puma Armed Force Special Powers Act ASFPA chu mannun le an phut bok thita pathum te hi jamkhogin haukip kumsom ni paruk thangkho kai haukip kumsom thum panga holenson baite kumsom ni pali te anni a anua rang te hi an chungten an la le ani zirtom ni khan ukrul infal road chu hunrewak lodan ani a Central Armed Force ten kongpui an vilawangin borak chu apanga in a omle ta ani tin ukrul le kamjong district a tepo buaina a om to lo ni in reports ani bok kuki zomi MLA somten PM Modi le kha thon chengwei bel chhezanga ba ka government paisa siam sak an phut Manipura kuki zomi MLA somte chuan August ni somparuk ni lai ni khan Prime Minister Narendra Modi hena lekha thonin Hill District panga Churachandpur Kangpokpi Chandel Tengnupal le Pherzol District ate Chief Secretary emo DGP emo atluk puipo semo siam sakturin an phut heiba ka hian PM Relief Fund atangin chengwei bel chhezanga pek an phut bok PM hena lekha an thona hian infala kuki zomi khosaten harsat na nasatak an to thu soin kuki zomi te chen na in lir thaile biak in te halani a Manipur University Hostel dangle zirna in Medical College le Narzing zirna a kuki zomi zirlai te chu an chena atangte in an hnuk chhuaka wo in thleng hian ti du da pongswal le tha an la tok rengani State Legislative Assembly member te po zo an nilawa Thanlon constituency a Manipur Legislative Assembly member Wungzagin Valte le a driver po Chief Minister Bangla antlo ho chu lodangin an soisa ani driver zok chu an voluma MLA po hi na sataka soisak ni in thiturin an hnutchia security force ten van nei thak taka chan manin New Delhi panpui ngalani Cabinet Minister Pahni Letpau Haukiple Nemcha Kipjen te inle quarter po halani ti in ziakani Infal chu thi na le chhat na ruamani to MLA te chuan Chief Minister Biren Singh chu soi selin Chief Minister ka ishwai na hnuaya meite te chuan kuki zote an labai rengti an soe Infal Valley chu kuki zote tan chuan thi na le chhat na ruamani to a tuma an let ngam to lo ti soin MLA te chuan rilrulam har san nei mei chepakhat chu meite mei chepol meir phai bis te chuan an mana meite militant te kuta pe in tha ani kangza khotlangwal David Chiak po rong le rap thak takin meite helpolin alu an tan sakbok kuki zo mei chepani chu sarwa ka ti nom na le pong swal ron an ni a heng thil thleng te hiram chung mai nilo rampon mi pui thlengin an demani ti in an ziak MLA te chuan kuki zo sarkar na thokte har sana sukyang tole kuki zo mi te khosak na hmuna in rel bol na fel tak a theina tur chuan Chief Secretary po semo atluk pui po semo baka DGP emo atluk pui po semo siamwat achul ti an soya hei baka hian civil le police department a senior level post poimo te siam achul thu an soibok
Kuki zo tribal zinga IAS Indian Administrative Service, MCS Manipur Civil Service, IPS Indian Police Service le MPS Manipur Police Service officer te po in Infala hian na an thok thei to lawani ti in MLA te chuan infala sarkar mun poimo zong zong a omawangin Hill District lama hian parallel setup nei ve an rota Kuki zomi MLA te hian twal chung boina chhuak twar tu Kuki zomi te tan Prime Minister Relief Fund atangin cheng vaibel chezanga peturin Prime Minister chu an phut bok sarkar na thok sang ni chuang sun chwa ani to State Sarkar in August ni khata Supreme Court ne na report athe lua alandanin Manipur Sarkar na thok sang ni chuang chu anta na hlo omlo tur district a sun chwa an ni to sun chwa zinga hian IAS officer driver peon security guard le zirtir tu te ba ka police mi le sa te po antel Manipur High Court a thok tu somli pahni son an ni a Manipur Finance Service a thok tu somni panga zirtir tu zathum somriat pakwa IAS somni pariat le MCS officer te chu mun him lama son chwa an ni bok State Police mi le sa zasari somruk pakhat chuan an post an chwa sana juni som pakwa khan mi zaruk somriat pasari chu an post sa lokir le to ma se mi somsari pali chu an la chola Manipur Rifles le Indian Reserve Battalion IRB mi le sa sangkhat somkwa pahni po in an unit an chwa sana mi sangkhat som pariat chu in report le to in mi somsari pali chu an chin shiat ala nilo thung me ni thuma to chung boina chwa atang khan state chunga sarkar office le judiciary a te nam in kara inti shanna na sataka thlengani SBI in loan puk tu te tan ngai na thiam na siam State Bank of India SBI chuan Manipur twal chung boina chuak twar mek te tan loan rul chung changa ngai na thiam na asiam SBI chuan relief package siamin installment thabi a rul chi te interest choi te le installment dang te huamin thasom pahni chung barul lo aphal saka boina chwa tran ni me ni thum malam account non performing assets NPAS nei man lo te ero ahwam lawang ti Manipur SBI Regional Office thu chwa chuan atar lang SBI chuan Manipur boina chhuakin mimal le sumdon na nasatakin anghong ti an sha thu an soya relief package hi har sana tok mek te tizang khai tura siamani anti SBI relief package hi boina chhuak twar mek te tan thilom takani EMI le interest pek ngai ri lo ringot po hi loan puk tu te tan a hadam thak ba ka nun phung le sumdon na pa ngai taka an kalpui le theinan apui don ani ti in SBI official chuan asoi Greater Mizoram MNF in kumsang khazakwa sumruk paruka India laka indana ma nia ro in rel na antum na chu alo chama ma se namro pui taka din kho chwa tum na chu zofa te thinlunga athi theilawa azwa zelani kumsang ni somni pathum me ni thuma Manipur zofa ten har sanalian pui pui mai an to hnuloka Greater Mizoram ti jak chu Manipur zofa te chuan karlawa antar chhuak ngala he hian zofa te ril ruput mang ati chiang hle ani kumsang khazakwa somriat pasari dei to khan Myanmar atangin kiulwaya chuan zofa tlang sang sang omte in pum khatna thu aron tlang aw puya zui tu chanhem tak nein CIA Chin Independent Army mingin UNO memorandum an submita Zoro point zofa te tlang sang sanga omte chu namro pui taka kan din kho chwa theinan tun thlengin theitop tak meu chhoin UNO kwa shawin ma an la mekani CIPC Chinlung Israel People Convention po in UNO machwanin zofa te din kho chwa na turin ma an la a chuti lai chuan thuthlung fa in ti te po in kongsang sangin ma an la mek bokani India rama zofa te Bangladesh zofa le Myanmar rama zofa te kan zawai ro rel na pakhat hnuaya kanin sui khom huna chuan zofa te chu namro pui tak kan la ni nge yang tunhaya India sarkarin look east policy kalpuya kong chale thlona chum mun nen lam abwai pui tak nuwa chuan zoram khowar hun lo thleng mai turanga yin thuthlung fa in ti te chuan borak chi sang sang an siam me kani tuna chuan central sarkar chuan clear mai nilavin nasatakin ma an lata a at east policy an ti ta hialani
Central Sarkarin chak taka hma alak neuh chuan thutlung fa ten kum tam tak chung tlum te thlir taka an lo thlir akiap long cholna po hman tan ani ta der mai Chittagong Hill Track long cholna a an soifo po chu ataka thleng mai tura ngai thei ani ta hialani Bangladesh, Myanmar le Manipur Zofa te chuan har satna da men lo an toka hei hian Zofa tlang sang sang om te chu nasatakin rilru le thinlung lama mintipum khat me kani Greater Mizoram hi ramsang sanga Zofa te kanin pum khat na le zai khata kan luan na lam lian ani a amai ro chu kum tam tak British Sarkarin min chen darawanga chung le culture lam thleng po a kanin an to lo awangin rilru le thinlunga Zofa te in pum khatna chu man mo thak ti hle ma ila tuna ri chuan ti puitlin mai thai alani ri lo Chubaka international boundary in Mindai dana wangin kong ol sam anilo Indai dana bang sut chim ngai pahni a oma thinlung lama indai dan na le ramria indai dan na hi ani Rilru lama indai dan na bang chu nasatakin achim meka thinlung lama in pum khatna chu lo thleng mai tur anga swang to thai ani ta hialani International politics chevel kan thlir chuan tuna tanga reivak lawa hian India Sarkar chuan Zofa te dai dang tu international boundary chu asut chim mai te po arin thei tarum rum mai chuti huna chuan Zofa te chu namro pui tak kan lani ngei donani Zoram pol chhuak ho chuan kumsang ni somni pathum MLA general election atanga kumsang ni somthum chungin Zoram thar chu alo thleng rup mai don ni in an swang to a anni ho chuan Zoram thar zai on fanulal na macha Jerusalem thar Zoram khuwar le pathian lal ram anti bera Zofa te kan zalena namhlom khat anga ro pui taka din kho chhuana ani an ringa China Sarkar zara lo thleng tur angin an zel din bera Chubaka he hun hi UN no zara mu bai sei an ombok Juda ho Babylon sala antana tanga kumsom sari nu a lalkura manga chanchwa anni angin India sala kumsom sari kan tang chu lalkura panhi na China in min chanchwak don ni in thuthlung mi te chuanan ngai kumsom sari an chu chwa dana in an lo awangin tun malama ram tharalu tum ho chu an lo chama vanla liana chuan India sala kan tan kum chu Assam Sarkara Mizoram abe ta kum sang khazakwa somnga pali ni in angaya ti chuan chu ta tanga kumsom sari na kumsang ni somni palia ram thara kan lu aring Gabriela inti in van sang liana mission veng south ne na asoidan chuan kumsang ni somni paruka ram thara kan lu don H Rangzama Pathian Kaushan Ephraim Tlang Ram le Dr B Ming Thanzawa CRC chuan ram thara kan lu hun tura an ngei chu kumsang ni somthum velani Edena le mi tilal machwani te chuan kumsang ni somni pathum MLA general election a hian ram thara kan lu tur thu an soya Edena chuan taksati danglam na changa churam chulu tur ni in asoyani ti chuan heng ho ngei dan ang hi chuan tuna tanga reilo te a ram thara kan lut mai to donani Thutlung fa tile mitam takin tlumte clear taka an clear ram thar lo thleng tur hi ahun an chu chwa le Zofa te independent nation anga kan din kho chwa dan tur an swang to na chu atakin thleng lo po ni ta ang che Greater Mizoram ero hi chu alo la thleng ngein arin om chuti huna chuan Zofa te chu namro pui tak kan lani nge yang chu hun chu UN no le China zara alo thlen kan be sei chup lain ke chuan India chakna manga ram thara kan lu ka be sei India ram zau tura kong om chun chu Mizoram zau hi ani ram dang runa an ram chu sak zonga malak angai lawa Zofa ram rang ranga ompum khata kan oma Greater Mizoram ti puitlin ani huna chuan India ram po azau pha sot donani Greater Mizoram hi Zofa te tan le India ram tan ti puitlin hun awanga hlel om tak em ziak tu VL Zaikima Manipur CYMA President Zuyin Manipur boyna kai noya engtin ye zo na thak kan chanrwa le zwalang ti in Zomi Council Steering Committee in CYMA President Ansoma Manipur boyna kai noya engtin ye zo na thak te kan chanrwa le zwalang ti in Zomi Council Steering Committee ZCSC in CYMA President Anron Soma Aho hian CEC member pariat nen kan zawain mi sompali kan hankala oga sang ni somni pathum ni sompali jingdar nga le minute sompanga a aizol chwa sanin Manipur panin kan kala
hiap puya te pol ranga te wai mi shwai tu ten thing pui nen min lo hwa ka tuk thran ero north east khodung sei branch YMA in min lo wat sei saka kan puar tlanga alom om khop mai kan kal zela tui vai ramria ZCSC ter security ten motor pani in min lo hwa ka athlomwan thla khop mai kalkong tui ma khwa a thingpui kan ina zandar sari pela lamka tlwang takin kan thlenga zomi shwai tu ten min lo hwa ka group YMA a ipte pui kan banga Manipur Sinod guest house a kan ria kani zanria group YMA ten min siam saka zanrei tak thleng meeting poimo nei ngalani August ni som panga jing kar tangin meeting chi sang poimo tak tak ka oma tuk chuan hi YMA hola Mizo People's Convention ten min siam saka chu ei khama kan unau ral veng ti chan mun mor tong ber kang vai frontline meitei ramri te pa kan kala heta chang hian meitei lam chan mun po chiang takin alang the ani kang vai frontline tlo hi rilru khoile chin chha tlak takani kan kal chan ber pakhat zo na thak dei lom na hi ro pui takin lamka ground na zomi council hwai hotin man ani a mi pui po antam khop mai central YMA president pu arlal ngeta khwalian ani a thu cha nung le ro pui tak inpum khatna thu le Mizoram hian kan u naw Manipur zo na thak te tan thei top kan chwa zel dona Mizo alung ral tlan apoimo thu asoya kalkhom te thinlung na satakin akhoi nge yang kan unaw te hi alo om ber mun frontline na meitei ral ep tur chuan an tangrual thakop maya an ho tulama ero har satna neu oma chu tangrual ro u kan tang ho zel donia kan hanti ani deu ber nileng in meeting lian chong engi mozat le ate naw deu nen phei chuan zan lai pel dor khopin nei ani a wai mi shwai tu ten thlin takin ha po soilovin kan unaw te tan hun an man ni len ba ka zantai rek an thleng hi an fak tak zeta ra thetak ane nge yang zanria tui nai tak ZCSC ten min buat sei sak ane tichuan August ni som paruk zinga zomi council steering committee office tichuan August ni som paruk zinga zomi council steering committee office breakfast ei pa in ti hauna hun kan manga dariat le achan be vela lamka chwa sanin aizol kan pana hokong tui ma khwa a ZCSC ten tuk chuan min buat sei sak ba ka tui vai lui thleng motor pathum mangin full security nen min tha kan lak ho nuwa kanin bye ta ani zanria tui nai tak mom rang group YMA ten pol ranga min lo siam sak chu puar takin kan ei hawa kong laka ro asur du hle mai motor lian tang JCB pathum hanga hnu chwa nga yin darkar ni chuang min dang kha tonsha thatak le thunoi hlim om tak min nei tir tu ani saitwa sub headquarter YMA in zanlaya thingpui nen min lo hmuwa ka zanlai dar khat bor vela meeting nei kha thilwang le dangdai tak ani nge yang le konga diakin anal ema siling daya motor lian tangin darkar khat vel min dang le a August ni som pasari jing dar nga vela dam takin ma ni in nge kan thleng le ta ani kan jin kong thui zong kal chwa atangin ma ni in thlen le thleng hi kilometer za sari somli vel ani har sanna lian tham tok lova hun kan mang tluan thei kha pathian hne na lom thu kan soimol mule chinchha tur langsar zualte Manipura hian zo na thak nam hlom lian pali an oma kuki in pi zomi council mar in pi Mizo People's Convention te ba ka tlomngai pol zirlai pol le pol ti sep dang engi muzatan oma amun han kal chuan CYMA president chong kam takin a thenpo kan shelo zorama tang chuan ti ang dewani a tho ho na chanai an momo tak zitani mizo ti a kan lungrual vik thei hun anga hlel om khop mai mason zel bai se chungin do thei taksi in tang so zelila Mizoram hi khovel mun tina omzo na thlak te hian in puile Jerusalem ti kan pom tlang veka har satna ne piang ngai ngam takin an lo tluluta keinin do takin kan lo kwang kwa thena ni hi CYMA president pu arlal ngetan kan ei chuan in eyang atimek boka khovel ramri hian min dangin rorel na pakhat nuaya om ho thei ri lo ma ila chungrila in lungrualin in pum khatlatila mizo nam alo ro puizel donania damle tlang khata thile ruam khata ti ani kha wai me poro puile za om ram tina om zofa te phwar khom tu le thlamwan pui tham pathianin min pe hi lom thu soinon mol mulila
tun trum Manipur zo na thlak te buai na hian in lungrual na thamin thlen nge se ti hi ramtina zo fa de tong trai aw hla ani CY me hian Manipur zo na thlak tan thei top tak meu achwa hi aro pui tak zeta sum khon khom le atrula pianga ma shwain vuin hi kan thleng ani CYM ne CEC le shwai tu dang te in pek na thuk zia ka mu phave a an fak om tak zeta chuti ralin mishing ve tho chau chang le ti fu lo nei thei an ni a soisel le de mai lovin ti tak zitin tong trai pu chinang u Manipur kan unaw te hi mi khwal dun sun le dwa ta an chhuan om tak zeta kan cham chungin min thleng ne ema le in kan nyang nara min vil ne hle a lom thu kan soimol mole van tlang mun ma hole convention center te an enkol tha a lir thei parking po an nei thakop mai Manipur zo na thlak buai na hi Mizoram sarkar le mi puin kan ngei venin kong tin reng ral tlan lo enkol le tran puin sum tho khoma thei top tak mi vin kan tang hi alom om tak zetani CY me president ho nge ya ral matong khwa kang vai frontline kan tlo kha achin chha tlakin amun nge ya wa mu pui khan chakna thar apenge yang kan thlak ho te po kha a lukhop mai Mizoram sarkar tan du hle ma se enroll moi lo chin central mit me ven ngai om thei Mizoram chia hi north east a BJP ro rel lo na ani a Manipur buaya hian bias deuin central hian min en thareng ani YMA Mizozong zong hui khom theile za kan nei hi a hlo a tun ang hun har sa a hun har satana bel ruat ni oma moi shwai tu thale hwai sen namril rupu mi in pezo tak asoi mai nilo atak rama cheng mashwai ngam le khoi huna po zui tlak central YMA president pu arlal nge takan nei hi kan van nei lutuk ringatani pathian shwain dam zel se zon ha thak tan ding tlat chungin YMA shwai zel ro se atlang puin kan Manipur unaw te hi Mizoram lam ain an twar chela an tumru a an hwai sen zo khial bukanga an moral asang bokani mei te hi nam lian zok hausa zok state sarkar ral thuam le chakna ne na chang an ni a kan unaw te hi engchen nge an tran thei don ti ero ngai to an ti buai tu ani a Zofa te kan tang rual dewanga pathian zara ne na kan chang nge yang ti be seila engpo ni se kan unaw te hi tran tlak chan tlak tran pui tlak an la oma tong trai pui an ngai bokani amuna han mu phei chuan ril ru a khoi dang lam zak mai thei top chwa pui zelang u pathian zara ne na kan chang nge yang zo na thak tang rual dewila YMA vul ze ro se doctor lal mu chwa ka